Turi mu kagari ka Murya mu mudugudu wa Gisheke ho mu murenge wa Buganzaha. Kugera kuri aya masaha y'isa 9 nibwo tumenya amakuru yuko kuyu musozi harashwe igisasu kivuye muri abaturage bari kuvuga yuko atari kino gisasu gusa kimaze kugwa hano, ahubwo bimaze kuba nibura ibisasu bitatu bimaze kugwa ku butaka bw'u Rwanda. Igisasu umutwe wacyo urimo hano, urimo ahanga muri uyu mwobo. Ubwo abaturage muramenye ejo mwabonye abanyekongo bagicukura, mutaza kujyamo hano hantu ntago wamenye ibirimo. Basuje mwese mukurikirana Zepofo TV. Muri uno mwanya amakuru atugezeho hano mu gihugu cy'u Rwanda mu murwa mukuru ari wo Kigali, nuko mu karere ka Rusizi umurenge wa Nzahaha ari kuvugwa ko haguye ibisasu bigera kuri bitatu bishobora kuba ngo byatewe n'ingabo z'abarundi cyangwa se ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abanyamakuru bari batubereyeyo, reka batubwire uko byagenze. Turi mu kagari ka Murya mu mudugudu wa Gisheke ho mu murenge wa Buganzaha. Kugera kuri aya masaha y'isa 9 nibwo tumenya amakuru yuko kuyu musozi harashwe igisasu kivuye muri, ntago tumenye niba kivuye muri Kongo cyangwa niba kivuye mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza kuri ngo amakuru ntago twari twayamenya, ariko gusa nka BTN TV turi ahangaha tukumvishe, twari turi mu mupaka nkuko mwari muri kubona amakuru yacu, twari turi kureba ukuntu iva muri Kongo ziza mu gihugu cy'u Rwanda bari kuzakira. Nibwo twahitaga twakira amakuru yuko hari igisasu kirashwe ku butaka bw'u Rwanda. Twahise tugerageza guhita tugenda twihuta. Ubwo ahangaha duhagaze uko muri kubireba naho igisasu kimaze kuraswa kuri uyu musozi aho bazi mu mudugudu wa Gisheke. Turi kumwe n'abaturage twaganiriye nabo, batubwiye ko kugeza kuri ubu atari igisasu kimwe kimaze kuraswa ku butaka bw'u Rwanda, ko batekereza kuba ari ibisasu bigera muri bitatu bimaze kuraswa kuri ubu butaka. Gusa aya makuru ntago twayashimangira kuko ubuyobozi RDF ndetse na polisi ntago byari byashimangira aya makuru, kuko twe twageze mu bambere turi kumwe n'abaturage. Nkuko mubizi ko mbere ya byose twe tubanza kuhagera, niko n'ubundi twahageze. Nje ndi Hakizimana Jean Paul. Gusa ikiriho ni iki rero, ikiriho nuko umwobo nguyu uretse ndebe ko nongera kugira aho hepfo gatoya, nawe wajya aho hari hepfo gatoya Jean Paul. Umwobo nguyu umwobo igisasu kirimo n'uyu nguyu. Ntago ndi buze gukoma rutenderi ngo ngire icyo nkoraho, inzego z'umutekano zitari zahagera. Oya ntacyo nakora rwose. Bafande baze kumba baracyakora kano ko akangaka ko nagafashe nakabonye kuko kari kasigaye hanze, ariko igisasu umutwe wacyo urimo hano, urimo ahanga muri uyu mwobo. Ubwo abaturage muramenye ejo mwabonye abanyekongo bagicukura, mutaza kujyamo hano hantu ntago wamenye ibirimo. Ubwo inzego z'umutekano z'u Rwanda byanze bikunze bari buze kugira icyo bakora, nicyo wenda bari buze gusubiza kuri ibi ngibi. Abaturage bari kuvuga yuko atari kino gisasu gusa kimaze kugwa hano, ahubwo bimaze kuba nibura ibisasu bitatu bimaze kugwa ku butaka bw'u Rwanda. Ariko ubwo turaza kuvugana n'inzego zibishinzwe, cyane cyane ubuvugizi bw'ingabo z'u Rwanda, kugira ngo batubwire se koko ni bitatu, nyuma y'ibi ngibi haraza gukurikiraho iki. Ese nk'ibi ngibi bigwemo nuko twabonye abaturage b'abanyekongo babitaburura ku ruhande rw'u Rwanda. Abaturage bo barasabwa iki? Nabo bari kumbwira bati none se ngitaburure? Habwa ninge ntago nkora mu ishami rishinzwe gutegura ibisasu, sinamenya n'ikirimo uko kimeze nuko gisa. Cyakora nanjye numvaga kirimo kigenda ntazi ibyo ari byo, ntazi aho biva naho biri kujya. So ngaye nguko rubwo ikiri bube ubwo ni ukuvugisha inzego zitandukanye, bakatubwira uko bimeze n'ikigiye gukorwa nyuma y'ahangaha. Igisasu cyo kirimo hano, inda n'ahangaha hano ni mu kaye kagari mu we mudugudu. Aha ni mu kagari ka Murya umudugudu wa Gisheke. Akagari ka Murya umudugudu wa Gisheke. Ngira ngo uyu mudugudu wa Gisheke ejo twanawukoreyemo hariya hafi neza y'umusozi. Gusa urebye hano byo shyiraho neza, wishyiramo intoki mwana. Reba gushyiramo intoki. Gutyo ndabibuze biragaragara. Wishyiramo intoki. Byashize. Wishyiramo intoki. Nanjye ndimo. Ndi kwifatira umwobo. Ndi gushyugumbwa ndumva nanjye nakoramo. Reka byarangije wikoramo. Aho habakiri mu bumara ma. So bwo ibisasu bigira ubumara bwo. Nanyeshiro gutya ndebe. Uretse gato. Dore ng'ikido. Izo ni za nzembe zikatagura abantu. Si ni za nzembe zacyo. Dore ngizi. Rero murabona yuko bino bintu zini fragment. Murabona ko biracyarimo hano. Ibi byose ni bimanyu by'igisasu. Tuni twa du fragment tumwe dukeba abantu. Muramenye rero, muramenye mutaza kubyigabiza. Akira rwose. Ngira ngo muri kubibona, naho ubwisigaye nukuza kubihara inzego z'umutekano ni byinshi. Nukuza kubiharira inzego z'umutekano bakaza kureba ikiza gukurikiraho. Nge ndibarushimwe biho Kikeve Kristi. Oya kirimo hano